Tuni hi kaven hi le hobung mi ikikim sel oven 80-90% tabang hi ikikim diu kaging tsain isi edinga kinya pi thei hi mong nau hi ipudo oven pathin mit veda kinya pi thei hi diu hi khozon ka gelin tuni hi pathin mit veda kinya pi thei hobung ihiu hinam ti hi thudo amasapena ikingai to diwin kanomen zalha message chun Emmanuel pathinin ei pive ti hi pathinin chon se ana masanga mihim to relationship plus fellowship ananeya ki guizop na hoi ta ananewa ki pol khom na num ta ananei chu chon se jin ki guizop na anatantan fellowship anatantan hizong le pathinin mihim ana pi zingin ahin la masanga Emmanuel condition pa hitalo ahi zain pathinit Emmanuel su dim kit na ding le sim hoi kit na dingin achapa changkhat hin pvt thudo di sayoven leisit mihim ten pathin ang sunga lu theina lu theina ina nei tapovin anakiting tan ahitan ilu zo ta lo ilu thei ta lo chu pathian chapan leisit mihima hung pinga van mi te a ikisim theina dingova pathian chapa hi le mihima hung hi ti hi su min lo diu kanomen zanlain zong ka satan 25 December hi Jesu Christa pi namong mong hi tia abade ay man o hipon izong le Jesu Christa leisida ahung mong ti potsin na anom to kirona leisid mihima ahung na pahi ilim now izabol now ahiti hi isu milodiu kanomin pathian tuailun masangovin 25 December hi ipizia Christmas imanoham Jesu pin na hi loban ki hetchen lowa ti chu ilung boy theo hi zain ga sei chen o hitin Roman Emperor Roman Lenglen and hi Aurelian kitipahi edi zanile som sigila li komahin amahin nisahi pathin hozo sila alin pen hi tiana phongdoin anapondo to kilana chun Roman Empire sunga hi mizo sin nisa hi pathina ho so keding to ting le 25 December hi nisa zabol ni khwa manding ti hi anapondo hin izi chun Roman gampum pia hin nisa hi pathinin anahovin to ting le zabol na sang ta hi chini khwa hin anapievin ale Constantine leng ahung hi atsu adia edidok Milan kiti church history ina zakha dio ka yeng chain Constantine leng ahung hi hin adi in 312 313 kiti la ho vela ko na hin nasata in ama anu hi Christine ahin ale agu a pathin Jesu Christa ta san ho khat ahin anun aniawa ko na Christianity sa ho chu ana hangphung te ana zui chat hi zong le Jesu Christa na ta san khat hi zia cha chapa zong hi pathin thu ana kho kha zing khat hin anu hi na chun anu Helena kitin anu hi na chu aman ado di pon athuil zong sala di pon Jesu zong kata asan poi zong ati di pon ahin la ania wa na ki hil na pahi aman zong asu mil lo hin tin gal lal theding din monaum lai hin zana manga hin cross symbol sign khat hi hichimang cha hi gal na bol na zoding hi ti hi akisai pi ta na hi le Constantine zong hin
hiti mangcha chun galana bolovin anazovin hiti chun Roman Empire chu akeding ta sa zong chu aman ana hui tu zovin hiti agal zon ahin nei zovahin agelin hiti hi koi ho symbol hamti hi avein ahile Christianity sa ko hiti hi aman cha pe no khat ahiti hi ahin modo to kilonin Christian kiti hi aman zong Christianity sa ko hi zop nom ahin nei tan hiti chun Christianity sa ko ahin zop to kilon ahin Roman lengampum pia amasa pathin lin pen zabol ni kho na manu ni kho chu aman zong Jesu pen ni hi ati hi de pon hi zong le pakai Jesu zabol ni kho a mandan ding tin apong do in hito kilona chu Roman lengama hi 25th December hi apathin a hela chu ting ani kho pathin zabol ni kho chu 25th December mama chu mandan dinga anasai to kilona chu Roman lengama hi December somilanga hi Jesu Christa limna zabol na hong kimangahin ahin la aman hiti chuna na phong zong le Christianity sa khu kibulphu laya chu government ti chu state le church chi khom lo anahin state le church hi thakada chi sa loading ti pa hi ho na tong ho lam kai ho to go na hi ji chun I chan ge ham khat anating ovin Izong la AD za tumle som tumla gup 336 AD in a Christmas masapen tiding hintin sorry Rom khopia chun Christmas masapen chu anamangoveti hi ka seido no movin chuting le AD 440 chun Ephesus khopia Pope Sixtus the third kitipahin 440 AD hi 25th December hi Christmas Christian Zosin manding hi tiana pondo to kilona hi chilai phat chu Protestant ho bunga na ki phot nai pon 1517 Protestant kiti hi hung kisim do hi to kilona chu ho bung chu Catholic noya ana so ke na lai a hi zia chu a Eastern Church so ti lo chu adang si a Western Church lang si hi Catholic noya ana ana hi na lai zia chu vanoi montena hi Christmas hi 25th December hi hung ki che pi pe hi ti chu tunia in a heading ovin deyom kasan api ni kho zong a ki het sin pun hi zong le pakai za bol ni kho ana ki manga hi Bible iveda hi le lukbung ni chang khat lang chu iveda hi le Jesu pin lai par hi Caesar Augustus in leng vai apu lai a hi atin Caesar Augustus hi Julius Caesar piha Julius Caesar tupa tia la the hi tin amana hin kiwa khangkhat a hi in aman leng vai apu lai hi ama hi kum som le kobo hin a lai hin leng len a hi lai a hi ti hi Bible adia lookin ana zi khat so hin chuting le Matthew bung ni chang khat lang chu iveda hi le Herod akimin phain Herod lalaya pakai Jesu ping a hi na pa hi kichin te na kimun kasai bangin Bible in zong Jesu pi ni kho hi mi him hi le chun record da bol khadon tin hi zong le pathin chapa a hi zia chu api ni kho chu record ga bol zong ngai selo khat a hi in it's a pa zong hin su mil lo diu kanomin Herod hi koiham ti chu azo zong le them khatin sein ka ting thusima imodong zoyovin lengte record a hin Herod lenglin Herod the Great Herod zong hi zat sagiomin chi sagiomin hi zong le hitlaya vaipo hi Herod the Great hin Herod the Great he Josephus Jewish historian Jewish thusim zi thiampan ana zi dung zuya chu Herod the Great he 12 murders
BC lia thia hi tin record a bolin Bible ki record pun hizong le amaho historian Jewish thusim zi thiampan a record dung zuya chu Mars tarik somlani BC lia ahin khobe ahi atin Herod litlaya chu paka Yesu thanading to guranneya now send kumnia ra nuilang si hi thadinga older adapi hin akuti le Jesu Christa pin hi Herod hi masang hi ti chu kitchen ten akimothein Herod chu BC literal mersa thia hi le hi chi masang chu hi te ding hi ti hi kirin Jesu pin phari look bung thum chang som ni le thum evet le pakai Jesu Christa ministry ahin parahin kum som thum vel ahitai atiin hichlai chu isima hi le John Baptist Tiberius kum som langa leng vai apu kuma John Baptist ministry aparahi atin pakai Jesu Christa hi John Baptist sanga hi haguba chapang hi ti hi Bible akimon akut yaile pakai Yesu pin hi ani kho ki hi zong le BC nga kichailam le BC li BC hi kisim su hi zia chu between 5 to 4 BC hi hidingin gin sarau meti hi Bible akona imu do theu khadot chu hintin hitsi hi apoi moten zong hi pun kala aphat gong henom hodinga isei thu bo ahin ole tuni zingwaya hin Emmanuel Pathianin pive ti hi theological exposition anabolo hitin hitsia kona Pathian pina itsan hinam Pathian pina hi iphatsum pi hinam ihamphat pi hinam ti hi tuzingka message sidingin anangai to hitin Pathianinga pan pi thum na chom sa hin nei ingati ngai lut na dim kamawi poywa hat sungnung pakai Pathian nahin na thu seidingin kading tan na hobung mi thieng te ho na gel kho na zalin athai nangin nei din pi kirin lang nahin na thu hi thugil thumantam ahi zin sei hil zong abai lama ma zingin ki sei hil kha hen lang ki pampet khale Satan ke pana hiding ahi zin pakai Satan mun ot lova awum theina dingin na hobung mi thieng te ho na gel kho na vetsa na in tuni sun pharin pakai nei din pi in lang ka ki go na ahi ding bang ta ka sei ha theya Emmanuel Pathianin keizong pi zinge chuting la Emmanuel Pathian kinzong kahamphat pi zingnai ti hi kaphat som pi naw kangai la ova aphat som pi lo kan khau zong le phat som pi thei dinga ki gel ha na ka sem thei na ding oven nei na thua chan nei thei so ke dingin nei na thu sei ding pa ka hin angai ding zo se hi vin khat se nei pi ta vin tia pakai ji sumina ka taw hi amen Emmanuel Zalhain kana Satan ang kailo hodingin vel say kiring kating ai imanting le Hebrew ako na Hebrew pau ahin imanting le Emmanuel hi Greek pau Emmanuel kiti ako na ikilado ahi iti sumil law diu kanomin Emmanuel kiti hi Bible munli akimun Isaiah bung sagi chang som lali zan hai na sim now achun akimuin chuting le cha bung gate chang gate ato akimuin chang som ato akimuin Matthew bung khat chang som ni le thuma to akimuin hi chang mun li ti lo hi Bible a passage danga hi a verse danga hi Emmanuel kiti kimulo hin hi zeng zong le Pathian pi na wang hi muntam pi hin amin sa chun ki mu hi zong le akimu zinge ti hi iga talango hintin Emmanuel kiti hi ipiham iti ai le Pathianin pi ve
I hola chu pathian hi ti chu zan lai ni sei tawin tu zing vaya zong hi chi a thai na gel do diu kanomin hi chi hi Zeus pasal khat chu ahung pin ting le ama chu zinei ta dinga agialova ahile hitabang min chu anasa theu hi ti pa hi Bible akimun a background ilu diwahin chimasang chun Bible ga simdaw hitin Isaiah bungsagi chang som le lina hichizia chu pakai ama mongin melchi na khat nahin pi dingo hi veta nunga khat agaizin chapa khat ahin ding ahi ama chu amin Emmanuel kitiding ahi pathina thu phathei bo sai zongle athain phathei bo pi ventin a background ga lu do hitin hichlai pha ta hi Isaiah thim gawin ahas leng pa chunga ahas leng pa chu koi hamit ya hile ama hi judaleng pa hin judaleng gam hi hallo ta hivin ahas hi hesu kevin pathin songbe lo mi kharahin pathin a kingai sanga ama chi na le thiam na bol theina vai hop thiam na kingai mi kharahin lengam chu hat zo pon ye chun chlai ta ki chat pe nu chu ipihamitiala judaten aki chat pe nu chu langkhara anoi langa Babylon lengam ahin tuteng la Babylon lengam sanga ki chat zo chu chunglanga Assyria lengam ahin Tiklak Pileser the third ama vai hop na phat chu hin Assyria lengam hi lengha ta hi ze chun lengam hi aban banin ahin la zing tan hichizi chun alang khat kida chu Syria ahila waile aram zonga kitin rezin kitipa Syria lengpa le langkhara Israel hichi chunglang lengama Israel lengpa peka amani hi kithu honahin akithu honin alliance political alliance asim honin hichi akithu hon na chu chilaya ahas judaliang pa zong hi pangding atim na ananei hanahin keini to ikithu dingo hichalanga Tiklak Pileser the third hichi Assyria leng pa chu isa diu hi ti hi isa dingo hichi achu zona ineyu lebo ilengamu hi bidinga hi ti chu chilai ta hi ipitia mitiaile condition asim pil honin rezin le peka Syria leng pa le Israel leng pa chun Juda leng pa hi condition asim pil hona a condition chi piham katim nan hon hi nanok lowa ahi le nang lengam hi kalal honding Jerusalem hi kabulul honding kabulul hona tamir chapa chate hola khat hiti chu arammi Syria te kipidinga hiti na chu athu agi na pa hi hitabanga agi na chu ananeyu ahin hizi chun ahasa dinga hi ki holom lawai langkhara Syria le Israel lengam ki thote nin gi na nasata apil honin hichi chu ama hoi line sun pangozong le Assyria lengam chu azo mong diu hinam ti chu boyom ta ahin ti zat ta ai le langkhara amani chu azoin lawahi le abial kil lo le ahin bulu phot thei kil hon ahi ze chun ama hin aki gelin ahi le ipi zong le alang kabit na lo ding ahi ze chun Assyria leng pa zo hi kin bel tange ti hi ki gel ha na anei hi hitia alung thima ki gel ha na nei lai ta chu Isaiah thim gau hi gatsi a hitsi prophecy thum dol pa hi agasei pi hi kitsahin Assyria leng dam ta chun political alliance na nei pi got loading a hi ama noya kun hin
ama bel hin na di bang chu tim timin ti chu koi ma cha jong side ball hin ti chu Isaiah tim gau na sei pi azi chu hitabang din mun ti zat lai ta na hu do ding pathina ko na melchi na khat hung ki piding hi nonga thing chung ga in tin ama ako na chu chapa khat hung ki piding hin he chu pathin nin pi now ai lo le juda pathin in agial kho na vet sa na hung hiding hi ti pa hi ana sei ahin Christmas message Isaiah bung sei chang som li hi tampi ve in amangovin kinil na tam ta anawmin abang chun si Christmas message hiding hi poi atin abang chun hithei hi atin kinil na tam ta aum to kilona tu jing waya hi Emmanuel chung chang sei na wai chi sei yo hi chi ji a chu Isaiah i zinu in chapa ahin hinding thudol gawa patinin ahin het sa pahi a type ahin chu Old Testament a vet sa na ahin anti-type chu ipihami tiaile ata abia chu Mary sunga nunga thing Mary sunga pathin chapa Jesu Christa hongki zila vanoi hu hing pudinga hong pen chu anti-type hi ti su milo dio kanom chia chu athu dol hi zangkeya Jesu Christa pin na ding se ki sei hi pon athu dol pa hi Juda lengam langkhada Syria le Israel ki thu in asu boy the ailo le Assyria te na su boy the hitabang wa su boy the na ho ako na ahu do diu pathin pin a chan now phot se na chu a literal meaning ahin chuteng le vet sa na a kisei chu pi hami ti aile ata bia vanoi hu hing pudinga Jesu Christa ahung pending pa hi ata bia asai na hi ti su milo diu kanomin a problem niaucha textual problem galu do hitin chalain a problem lai ta hi adang hi pon Isaiah kisei pa hi nunga thing ati pa hi nunga khat agaizin ati chuna Matthew langa chu nunga thing ati hin langa nunga khat ati hin hitsi nunga akiman pa hi Isaiah hin Hebrew pau Betula kiti hi anaman didol ta hin Hebrew pau Betula kiti chu virgin Greega Parthenos kiti to hin amining ki bangahin hitsi virgin kiti pa chu anamang le langa Matthewin aza pa to chun ki hilo ding him chi a chu zangke ya Jesu Christa ai lo le Messiah ki sei na hi ti chu zangke ya kinil na zong loading Old Testament scholar tam ta hola ipiham kinil na za chom ho zong hi ping do loading ahin pathin thu chi dan mong hi abula ko na hin khola hil pau mandan hi helang ahilawa hile ai pi chu hi ta zong le satan hin zang ke ya pathin thu akilhun na ding hi neu cha cha hi an hei koi zia an su boy nom zia hi na pa hi akilangin ai chla hi satan in su boy hi tiu cha hi pon hi zong le Isaiah hin Betula anamang le virgin say na hi ding hin imatsa boy na lo ding hin ahin la Hebrew pawa alma kiti anamangin alma kiti chu ipihami tiaile nunga zinei thei ailo le numei zinei pa hung hita marriageable age tina hitso numei ailo le nunga zinei thei hung himai mai ta tina hi zia chu chilaya hi ama chu virgin ham hilo ham ti pa chu ga kichi zo betalo chizi a chu scholar kim kharin hi chi Messiah ki sei na hi poitia critics abol zinau chu ho chu hung hi ti isumi lo de kanomin Isaiah hin zi ananein amasahin ale scholar ho gela chu azimasa hi athi pada azimasa de chun si Bible chi vedaile bungsagi na lang abulanga chun sears a soup atsa amasa sears a soup ahin ananei ahina ale azi nu bei zawa hi scholar ho ngai dana chu zi tha aneya azi tha ading chu
ko ya hi ki henai lo hi zong le azitha ding nu chu toy Isaiah to Isaiah thiam gau ki cheng nai lo a hi zia chu hi chi azitha ding nu azinei masanga nunga thing a hi na pa din mun pa chu khununga Mary nunga thing a hi na ding din mun pa tu chun asai mat hin te ti pa hi a hin chia chu cha a hin nei ding pa chu zudate adinga ki hin su na a hu do tu hiding a hi na pa hi Isaiah pathini an he sa cho hin hi to kilhon chun maher salar has bas kiti Isaiah chapa ahung pin a ko na hin hi chi lai pha ta chu alanga kini na ding zongom lo Syria le chutiang le Israel zong aki cha langkhara Syria zong aki cha hitabanga tul kala ta hi wang chun pathinin zudalengam hi atabin anahu bireti yakimun langkhara ise a hi le ahasin pathin thu wang chu anani hilau pichna pathin cha ta san zong hidi lo hi anata san lo zia chu kibit bit theina dinga Assyria leng pa da sun political alliance an nei hon a hin hizong le tunia isai no mo chu pathin hi akitip na hin akita azing na hi mi himin pathin promise pathin kitip na ho hi mi himin aka tiang le ita san zilo na atam ziwang hin pathin wang akitip na hin akita azing ti ki moin ahas hin pathin kitip na anata asan pon Assyria na Berlin ama noiza text za chom zong sangta zong na peti hi akimoin alangkhat kira chu iveda hi le Syria le Israel kithoin zong Second Chronicles bung somni le gate lang chu iveda hi le anabulu wa hasanatam ta zong anato zong akimoin hi zong le judalengam akichai ding sa chu pathinin anaveng do eti hi akimoin koizi anaven hintem David hinga pathin anakitib na David hambu pathinin akai do pi kiding ahina aphoding pi kiding ahina anakitib na hozo si gel kho na zala chu tukum Sunday school in zoina boloven pathinin zudalengam hi anahoi bidaheti hi gel do zing dio kanomen chizi achu ataib chui piham pathinin Emmanuel pathin ahina tiang le at amite aumpi na galai to lahi helang tizat kitsa na ding tam tala ko na amite aumpi na le amite hu hing ding mel chi na kipiding ahina pavet sa na chu Isaiah parin Isaiah chapa anina chun anavet sa tain ale ata abia chon se na ko na gal hizong le ta sagal hilo Satan gal agimnei zo tizat zo emat tha na zo hilo ailo le gamdang to political alliance nei zia zo thezong hilo hitabang chon sit gal akona amite hu do dinga hi pathinin achapa chang khat hi nunga thing Mary sunga kona hi ahin sol hi ti hi su milo diu kanomi hi chi point ka te ni chu kaga sei chenin tin pathinin pa sa hi le ni ha ting lahin Emmanuel na to the work of Emmanuel na to chu piham hi chi hu hing na tong dinga ahong ki solo na hi ni ha lang le pathinin pa sa le isei diu hin tin tuni zingwaya hi chi biblical exposition ibol ban zamowa hi tu chung hi Christmas tu sim hi a narrative type in isei povin hi zong le a implication pa hi aphat som na pa la do thei pi umam ti pa zo hi igel ho zo a hi zin Emmanuel pathin hi nangin na ham phat pi nam ti hi Christmas character phabe khara konin ga ala do le han kanomin khatna hin aham phat pi lo ho ga ave masaw hitin na holam kai iti ho hi tua chlaya mika bunga changni chuvele chun asile khathiam hon agado chu herod ko magalu zowa hoya ping ni ham ti chu
ahead of what ya che herodin holam kai ho do son na chu avet wa hile mika bunga chang nia chun ki su ta ki zi chamu chu berlema ping ding a hi ti chu ki chen ta amo hi na holam kai ho chun holam kai ti ting le chalaya ki sei ho hi pharisees sadducees ho hi pun scribes itiu ho dan thu sun ho hin pathian thu hema ma zing hi vin adi dia Pentateuch hitsi Old Testament Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy hitsi le khabunga ho hi abonin ki go mangzong le alung chinova azi do theo hi abai ha do hi ahazi wal be se ze wa chu amel chi ha zeng o hi tulai banga Bible press ho a ilo upset ho a ki print ho lo hin tu chulai khanga chu hoi ta mo khut nyel nyela na zi o hi ze chun Bible hoi te na heaven achin phawin tiang le ichi thiam gao mika in ana sei pa Jesus Christa pin na ding mun ho zong kichin te na he do ahi wanga chamo hin don se ana nei lo chuna ipizi hin tem itiahil achi now athiam now akison pivin akibol thei sovin akilit sovin mia ko na regard sandibo aboi pivin chi ach amaho boi na pen chu Emmanuel pathirin awum pi now amahon aphat sum pi zolo now chu indifferences kitipa he thil don sia ne lo na thil khat ima koi lo na tun zong I hola azong Bible thiam ta yom diu ka ging chan Bible zong midang sanga kum khat le ni ve thum ve chang su a hoi ta aninga ka chlai Bible chu EPS ham ti hethema ma zong iom dio hi na pathian thu dola sa khu thu dola ECA level chan ge ya zong executive committee aga gapang pha ahilo wa hi le mi hetma ma jing zong I hi mai thei chu hi zong le na sa lo na kitipa ako na hi pathianum pina keman sa thi hei ti sei do no moven hi a chu tunia hi holam kai ho banga hi I hon zong pathian thu chi hetma ma jingu hi zong le I hin nawa hin pi lo wa don se lo wa na sa lo wa I mo wa hi le Emmanuel pathianin pi now hi I phat som pi lo theo hi ti I sei do no moven teng le zin hunin nga pa ga vikiro ite zin hunin nga pa chu paka Yesu Krista anule apa chu Bethlehem zonin na chil honin Joseph le Mary chu a story chu kahin sei go ra hi pun ahin la census ki bol na them khat veo hitin Roman te hin census min sut phar he chalai ta hi Roman te hin min sut na abol tiengol le hin amahon current address azong aphalo hi na current address ti chu Roman government vibe hopna ahi in ti chu amahon hi ti chu ala diu hi le paka Yesu nu le pa hi Nazareth mun aum na wa chu ka chi le le lo wa mina su jing diu dol ta ahin hizong le Jews ho hin permanent address khal allow hi zia chu tuin ke bang hi chlai tu hin ka current address Bijang a hin hizong le permanent address ke bang chu min sundinga ka chi di hi le mutalang ham khara ka chi ngai ta chu na hitabang chu a hin a current address chu aman theilo hin Jews ho chu chi a chu Bethlehem a chu a chi khalo ngai ana hin ale hiti chu ahi zia chu Bethlehem min sundinga chi chu khuneu chana na ana mi tam ta ga chi khoma hi zewa chu zinhlun in chu ana ong lo ahi ti hi akisaiz tunin zinhlun in aon sa lo na hi Bible thiam hon asayu le chilai hon kinil na thei tam pio win hisong lekin kapom dol az ting la Bible scholar hon azi nawa kapom dol chu a hi le ama hin sum le pai agel ho zi hi na sum le pai gel ho na nei wala nei nom na pa side in committee diu ham tu la ya na government na tong ho
hivin mission na tong ho hivin lo in ei so kevin akham khamin loi ki sim pivin halo kalwala mu benom na hozo se hi side income itio hi tuni zingwaya hi side income kiti hozong hi adi hingyal mong di hinam ti adi poisong ti pong ka ti na ahin la adi hingyal di nam ti zong hi natong hoi ni ki gel deu no bom ka sai kala a khot thim zia thil ho isa sumla pa imu ho chu thil chom hitan tin chu chu hilowa imu ding dol kalwala mu nom na papsit na ahilo le hoila ham khat chu kiloi do hoila ham khat ki bia chia chu sumla pai mu na ki gong ki ti ho hi chu ho zin lun in nga pa aboina chalai ta choi chia chu Emmanuel pathinin pi na pa hi aman ana phat chom pi zo lo hi ti sei do no movin ye chun tunin zong hi chi pa ta bang hi i kha de ham ti hi i ki khol de no bom ka san te teng le Herod iti pau hi Herod hi tu ni chon gen koiman achamin zong puding in adei pon na atupa Herod sa yum kha diu ba pon tina zong le el tolman ham ipiham man na cha sa zong hi khadin tin ka het hi lo le koi ma cha tupa achapa Herod sa zong yum povin min ding in zong ki dei pon min hoi ta chu na hi mai the hin hi zong le koi man atu cha min ding in zong a dei pon azi chu ama chan pa hi jisu chunga apan la na pa hi a hoi mo be se zengin tunini khoin zong Herod hin ama hel dinga leng hung pieng dinga hi ti chu aza chu thim thailoi to teng le acha te ni bible thim na sei chuna acha te ni zeng zong chu alal to na hin chu dinga amu zia chu azi khatle acha ni zong athangal zinga ina hitchan ge ya alal to na hin chu dinga amuzo si asuboi dinga amuzo si zong abol cha thu hi tunin Herod lungput ta bang hi izat yom devi ona kayong thu sei pa zong chalaya hi kadina pathin thu kasaya ka pen wanga hi Herod lungput kaput na zong tamding ka ging chai Herod banga ipiham alien pen hi nom na midang ipiham chut nim got jingke na aila wahile midang ngadinga chanwo kiti mong pi nom lo na ho inei jing lai sia hi pathinom pi na Emmanuel ho akona kilang do zo lo dinga hi ti hi isei do no movin ale pha jong hong so thim ta zin pathinin pi na ki her ho them khat ga ve ki ro hitin a character ho akonin Mary Joseph ga ve hitin Mary Joseph din mon hin kingai to leo han na nom na dem Mary hi Joseph dinga azihol hi na itile ka kicheng honin itile insen ka sim khom hon dem tia hi kinem ta nga jing honai hola nga hi kichen hi ni khat bo hin pungka ni ham khat program mai mai zong thupi ta in sum la pai zong isengovin thupi ta in program igong zivin Salini athei mai maya bol ho jing zong program thupi te ni gong oven invitation tam pi bol oven Jews te kitchen hi ni sagi zen ki sulu re ni khat se adinga ban thupi ta ikigo ro hin ni sagi kitchen na chu I chan ge ya thupi in agong hon ta dem ti kalung thima aw me ale hita banga kitchen kal nga la hi chi zihol te ni chu amani program banglo ta in pathinin a program hon ahin helam dang pil hon tan na tulai bang hi le chu a kho dung zia ki ho the hi Zeus te zihol hichi betrothal states akitin hichi a zihol din mon pa hi a kho dan chu zihol ahong kiti a kona chu ki hen na bang anei wa vet sa na dingin Joseph bang chu thi na bang nei hen nang hile Mary chu mei thaya di hizeng ai a ki chen nai lo wang wa chu
hi chan ge a chu nu pa hi na hin khomang khom na hi zong le nu pa tabang banga hi kila hi tai dan dung zia ti cho kimun hi tabang lai ta hi Mary zong chan kitup ta zo sebit ana het pa chu hagau thinga kuna gai hi ti a het masanga Mary a gai tai na ai lo le naw hin vo be ti a hin he do di chu I chan ge na ha ta dem ti hi I gel deu no bom ka sam tu ni na tu sim chu tam pi sei pong ka ting a hin la pathinin a program hon amani ki go na Hello bia program chum a hin gut khum hon ki pa ta acceptable hon pa hi ka pa cha re na tunin to gon tam ta in ei zivin kin zong to gon tam pi ka nei zin na hon zong to gon tam pi na nei diu ka ging cha in I to gon ho hi ahung fela ai lo le ahung lam dana pathin I to gon a hin hel ting le ka ki pa e pa ka I ti the na Vesa na dingin in sunga lo samna ihin tuin thinaman na ihin tuin nang program hello pitso hizong le pathin program hi tia ki pa ta ipom thei ham na ipom thei a hile Mary le Josephine pathin program apom hona ki pa ta ha sazong le zum le za cha na tam ta tul hon ding hizong le apom hon hi Emmanuel ki phone na hi na pathin aum pi na ki phone na hin tiang le aphat zum pi hon na hi ti pa jong hi isai do no mo vin tunin pathinin ito ogon Mary le Joseph banga hel tiang le ki pa ta in sang thim hi ti ve ti hi isai no mo hin tin kyal ngoi ching ho a konin ga ve ki roi tin kyal ngoi ching ho hi minoi nung pen hi win society a dinga chulai phara dinga chu min musit ta koi minoi nung pen hizong ole amho hi amho hi quality ni ka sei nomen ipp ham itiaele ke ngoi ching ho hi min iman koi lo dan na chu ipiham witness dinga zong hi na dei lo chu hoila yam kada chu thil so khat au mai le ke ngoi ching ho chu witness a min ana dei lo anaman ngai lo chu hi chan gia chu min anamuni mu kita lo ta dinga koyo ahi wanga amho hi gin ta na tong kita ta na tong faithful ahi veti pahi akimu theizin ani na hin amo hi kineu sata hin khomang hi veti hi akimu theizin mundanga Jesu Christa pien hi akisei masangin kyal ngoi ching ho koma Jesu Christa pien hi vantil hon aga sei masapen veti akimun tunin kyal ngoi ching ho banga gin ta le kita ta na ito owa kineu sata hin khu imanule pathina ko na ha chang pa ki pa na hi inei diu pathin pi na hi ichan diu hi ti hi tunin isai do no mo na hi chutiang le asile khathiam ho ga sai o itin asile khathiam ho I heaven atu simu chu hin sei ta pong kating amaho ako na kala do num point ni bo hin sei kating khat na chui piam tiele asile khathiam ho hin hoila hizong le si cha ki pui sawin chunglam alvevena chunglam avevin si ki pui sawin pakai kom alhungo veti akimun tonin zong na puya chu koiham na chinga chu koiham na kai hoya chu koiham pathin na ki pui sa jing hinam na ka insung na insung alam kai na pui hoi tu I pui hoi tu chu pathin hi jing hinam ti hi iveding no bom ka sai sam zi don kada in hoya ko na pan piung ham tien ke man thinglang lam ka ven vanale se simpa pakai za ko na pan piung hi anati da do na hin khu hi man zi angai zin ida do zilo zivin pathin hi pui tu le ching tu hi ti pa hi anaki hai nom zin anaki manghil nom zin hi chun tu ni hin sile khathim hon chunglam avedowa si akipui sa bangwa hi tunin pathin kipui sa dingin tiam na kahin neuvin
chu ting le asile khathiam ho akona ila do nom khado chu asile khathiam ho hi miching mithim am ho khanglai adinga chu abol thei pen asim thei a hi tawin achi na athiam naw hin pathian komal hodove na pakai komal hodove nang na chi na thiam nan pathian kom nanai sa hinam ahilo le na chi na thiam na chu pathian to ki gam hlan na yam ti hi thudo na kanei nomin mitam ta hi ichi che a ahilo le chi na thiam na hi izil sang che ai le am dan chu science student ho bang science ain sim sang a hi le ipiham pathian Darwin theory of evolution ho bang chu ain sim le abang chu hung boy ta na abang hung boya mihim hi pathian sim mong hin adem ti ho ta bang ai lo le zonga ko na mihim hi aban ba da hi hung po do hin te ti ho ta bang ai lo le chung langa asi chan ho ai lo le hatha za chum ho planet chung chang ho za chum hin sim ting le pathian hin sumila ai lo le achi na thiam na hin song zo pathian to achi athiam na hin pathian to khan ti zongom the hi na tunin asile khathiam ho wang hi I tabang achi wang ovin athiam wang ovin athiam naw chun pakai komal hodovin tunia zong ichi na ithiam na hin pakai kom lowa pakai to ki gam na che ai nei wa I house na ho hin pakai kom na in hilowa pakai kom akuna ki gam na che a ei nei sa kha hile miham si I di wa hiti ka sei do nomin hi chun tunin Emmanuel pathianin eyom pi naw hi aham phat pia I panham aham sit pia I panham ti hi gelding igi holding in op kasal he zengin pathianin athu isei naw ichan chewa dingin pathe bo pi vintin pathian hinga tauna chomchai neing kati hobong mi te ho emedu singotin pathian thu ingai uto kilhona Emmanuel pathian nei pi zingoveti hi tu ni change ma mi mal chuting la in sung I hobung sunga zong kitchen taini mo theoven izin pathian I thangwa oven ahin la pathian pi na hi nangin zong ata be bia feel na bol theina la sim tun jesu nei hinano kipana thugu chu atin tunin jesu nei ho pathian lagau thiang chen hitabang mi piang tha ho lungthim sunga pathian lagau thiang cheng a hi zin hitabang jesu chen ho le pathian pi na mi te hon wang vanoi in kipana the a hin po lo la in zong kipana anei zin vanoi in galatol hin po lut pi henlang a in sunga boina za chom thu thang za chom in hin pulut zong le jesu akingai na wang alha so poit tunin bible akona character phabeb khat in sei nawa konin ilung thimova inaki holdiu keizong holam kai ho tabang kahi kham ahilo le zinlun in nga pa tabang kahi kham herat tabang kahi kham ahilo le alang khara Emmanuel phatsum pi ho Joseph le Mary ho tabang ahilo le Simeon le Anna tabang ahilo waile asile khathiam ho tabang kahi kham ti hi ki kholdiu no bom ka sanai ngailu na dim kamau poyo wa chung nong pakai pathin nahi na thu seidinga nei pi ho ka sei do tan ke awang I ma chaum poiti pakai nangin na he ahilla nahi na thun pakai na hobung mi thiang te lungthim sunga mutsi banga akitu lu da chan anei thei so ke diu wang ka dei sal he zengin ahila chu ke bol the na kala hi tai paka hi chun nei ne thu ki sei do kham ho hi a lungthim sunga wa mutsi banga akitu ake do ha sa ni kho teng zong le lo sam ni kho teng zong le paka
nangman e umpi now Emmanuel pathianin e umpi zingove ti pahi kageldo zingova hana kanei theina dingovin nahin thui kachan sewa dingin pathene bo pi tawin tia ka hil now zo sengai dam thuma e wing posi sumina ka tawahi amen ke pai